mau persiapan jalan-jalan ke Yosemite. Ini persiapannya. Kita di Walmart mau beli barang-barang. It's a toy. Where? It's a toy. But we have to find out the toy. But we have to take a look toy. Toys. Halo, assalamualaikum. Kita lagi road trip ke Yosemite. Lihat tuh jalanan tuh. Lihat Rehan, what are you doing? Right in there. Oke, ada Ziad, what are you doing? Lihat tuh jalanannya tuh, lagi rame. Nah, jalan-jalan road trip kita kali ini ke Yosemite bener-bener nggak ada di plan bro. Baru kepikiran kemarin, langsung berangkat. Kita pergi ke Walmart, kita beli macem-macem, langsung berangkat. Lokasinya dari Yosemite ini ada di California bagian utara. Jadi kalau dari San Francisco naik mobil itu kira-kira 3,5 jam. Tempatnya ini seru bro. Ada bukit glacier, ada air terjun, terus ada juga kayak padang rumput gitu. Aku sih nggak pernah, cuman seru nih kayaknya. I see. And then lihat, let's see. Do you see me? I did not see you. See you, Daddy. Okay, hi. I didn't know you do it like Muti. Hello, Aman, Inak, and Adim. And hello, you wanna come to our house? Halo. Welcome to Yosemite. Alright, thank you. It'll be $30 to enter the park. Okay. Where y'all from? We are from Martinez, Bay Area. I said we're gonna see a waterfall there, and then what else? There's waterfalls, there's granite monoliths, Okay. there's the river, there's wildlife, there's flora. Okay. There's a lot alright. of stuff going on in the Okay, valley. so here already. Okay, So alright. there's a map, and your pass is valid for 1 week. Just show that to us on your way in and out of the park. Thank you. Have a great day. You too. Seru guys, ini waterfall yang kedua yang kita lihat di hari ini. Seru. Ziad. Let's go, come here. There. Good job. What are you doing there? Let's go. Bye, Ziad. Bye. Hey. Let's go, Ziad. Now is a change clothes. Ada Ziad lagi ganti baju sekarang sama Muti. Untung kita bawa baju ganti semuanya. Bos Aman, Inak. Oh, there. Hello. Hello. Where we are now? We at the snowy. Cuaca lagi enak guys. Kita nih cari tempat waktunya datangnya cocok banget nih karena kemarin lihat di perakiraan cuaca gitu. Besok itu udah salju, udah turun salju di sini. Udah salju itu udah nggak enak. Udah salju kayak gitu. Let's go, kita lihat lagi tempatnya. Enggak. Tadi perjalanannya udah 3 jam, 3,5 jam. Jadi kita sekarang berhenti di pinggir jalan nih, orang-orang lagi pada foto-foto semua tuh. Halo. Kita mau mendekat ke sana. Kayaknya sana tuh lebih keren lagi kayaknya. Terus di atasnya ini kayaknya ada salju nih bro.
Pohonnya gede-gede banget. Suka Muti? Suka? Dingin? Jalan-jalan bro ke Yosemite gini nggak komplit kalau kita nggak beli souvenir bro. Jadi kita mau cuci-cuci mata aja sih sebenarnya di souvenir center, di visitor center ya, banyak-banyak baju-baju tuh. Dan jangan-jangan semuanya buatan Indonesia juga bro. Ya udah, hidup Indonesia. Gak cuma jualan baju, ternyata juga jualan batu aki. Batu aki, ya sebenarnya. Batu aki warna-warni bro. Is it snow? Ini ada snow Rehan. Snow. Kita ketemu snow. Snow kita di tahun ini salju. Yang touch. Wih, dikasih es serut enak kali ya. Rehan. Akhirnya udah sore, kita mau pergi pulang. Gimana Muti perjalanan kita hari ini? Kita kesini lagi next time. Next time kita kesini lagi ya. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita kesini. Oke, let's go. Adek Ziad udah tidur. Rehan sekarang mau bantuin Adek Ziad dorong stroller. Dan kita mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. She's sleeping.